Gavumenti bwanyuma yo kutunga obushajja okuruga omu banka y'ensi yoona etandikire kwegyesa abahingi abaine amataka makye oko bakubaasa kusharuura kihango obwe barikufuhirira emisiri yaabo okurabira omu nkora ya micro scale irrigation program. Omu nkora egi minisitule y'ebyobuhingi n'oburiisa neha omuhingi sente obucweka 75 hari 100 reero ayeteraho obundi obucweka 25 hari 100 obw'okugura ebyoma na n'ebindi ebikoreso. Omwani guno ninkira muno kozesa irrigation enahirwe gavumenti bakweta micro scale irrigation nkagitunga omwaka gwa 2021. So irrigation yenyambire kikoto muno kuba omwani ukaba nigufa nigwika omusana ati twatungira amaizi ntunogera kimu omwani first class. Oyihireho obutarinda season bakabona kuhinga abantu bagira ngu kubashyikiza amaizi omu misiri n'amaka gaabo kibayambire na n'okutandikaho endiijo emirimo ekyo bahwerire okwongyera entaasya y'amaka gaabo. Twanturesa amaizi hamite ati mugarora nigareetwa mpaipu. Amukubanza nkaba ninoga omwani kilo rusanju hakuba kukaba kutakutunga amaizi gakumara nugwoma betati onatungira amaizi natanga kozesa amaizi sazuna niso kunoga kilo 25. Omujekirwa wa World Bank arambwira abahingi ababona kandi yasiime ekiriyo nikikorwa okutungura ebyobuhingi n'oburiisa. The World Bank is very pleased to hear that farmers are taking up the irrigation. This gives them resilience for dry spells, against drought and food security as well. So omuntu wa buli kiro ataina sente nyingi muno nawe nasobora kurora nti nyekwanyeza amaizi gano abokuba nko kutuze mu misase drop amaizi nabali gakuruga ikidiba tikiri kikoto muno amaizi nigarubata bubata. Enkora ejo mu district ya Kyenjojo ekizire kwejumbirwamu abahingi b'omwani hamwe na n'abariisa b'ente. Amakuru agagasha kwa Daniel Bingana.